Notithi ya thirikari ya kuheana mukana wa kurugamia wonjoria na uhuthiri wa indo cia ngari iria cihuthikite ni iracungiriirie urugari kuma kuri muingi na wonjoria, na thirikari kugerera minista wa wonjoria Peter Munya ikionekana kuheana meciria ngurani megie matanya mayo. Munya akiuga mukana wa thirikari ndurarongoreirie cuma ciothe cia ngari. No ban on importation of spare parts, used spare parts. Generally it is specific spare parts. Munya augite ati muoroto wa thirikari uri hari indo iria cingicungiriria ugwati barabara-ini, akiuga ati thirikari ndegwitikira kuiga miturire ya athii hatikaine ya mitino ithenya-ini ria kuguna gikundi kinini kia andu. There's now a responsibility to protect the general public. All we are interested in is the little money individual who is selling will make. So we have to balance all those things, and the safety of our public, the safety of the citizens of this country must come first. Murugamo uyu wa Munya ukite oriri na ruhonge rwa guthurima wagiriru wa indo KEBS rurekereirie ndumiriri ya kuga ati ti indo ciothe huthiku ciheanirwo mukana wa kwaga kuingirio guku bururi-ini, indi ni mithemba 17, na Munya akiheana muhiano wa imwe cia indo iria thirikari itanyite kurugamia. If you allow brake pads that have been used, they are already used by another car, they are being sent here. You use a brake pad, a tie rod, a clash plate that is already used. You know the consequences. Ndumiriri ya KEBS yugite ati watho uyu wathondekirwo mwaka-ini wa 2013 na thirikari ni yakuruhanirie anyiti itemi makiria ya 15, na ningi kiuga ati watho uyu ukoretwo ukihuthika kuma o mwaka-ini wa 2014. Quality indo ici nguru ni njega muno ta maita matano ma ici njeru. Anyiti itemi ruhonge-ini ruru ni matariirie uria ikinya ria thirikari kunina uhuthiri wa indo huthiku cia ngari ungicungiriria hathara nene ari ni hamwe na mieke ya mawira gukundera. Handu-ini ha mutamburuko wa mohoro ma Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimani Wangũnjiri.